Ассаламу алейкум, достор. Бүгүн эмне? Бүгүн чүч 5-күн. чүчпара. Так, жума майрек бүт бараңарга. Анан бошлук жасайбыз. Азыр эмне кылып атасың? Чүчпара түйүп. Кана чүчпара кантип тийбесиң? Бизди көргөз койчу. Потому что азыр деген чүчпара деген готовый сатылат, билесиңби? Москва. Ким эле? Баркат беле? Билбейм, Москвада толтура. Без Теленками, со свининой, с курицей, с грибами. С чем только нет. А у тебя фарш какой? Кандай фарш? Мне баранина. Баранина? Неме кошуп койдум. Тоқ кошуп койдуңбу? Ой, произведение искусства карачы. Ай, кантип жейсиң муну пельмендерди? Бул шорпосу эмне болот? Шурпасы Бульон. по-разному. Бүгүн кандай болот? Бүгүн со сметаной или жөн эле берем го деп Давай, ойлоп атам да. со сметаной берчи. Хорошо. Молодец. Жакшы. Бизде болсо ысып баштады, биз болсо вентилятор менен отурабыз. Предупреждает вентиляторды күндүз, түнчүндө кондиционер менен уктагыла деп. Ладно, давайте едем дальше.